Ganor nugui na tongbay kana bahay ke ADC tonggoy suda government drop chini border rong na against to thangai kabang ma mani omti hai jorao phano kabang ma decision chini against to nawi tongkha abon se sekang ro kabang ma jorao na jak khana jengga chaina sekang ro kabang ma omti hai decision na har jak khana jefru social media gare jefru chini border ras aware ya a jorao bona jak khana tabo khai jorao je jorao chini border phai kabang ma aware angkha o jorao bose chini against to thangai ekdom khullam khulla chini ti pressure on against to kabang ma decision na hari tong government happen jeng ka swing man ya chini ra ADC government tong mani ya golo pa jeng ka swing man ya ka choro nugo de chini bagai kaisa no lama abong kha kubuni state jono khagai ranani kubuni katal state jeng sramui na hanani separate state no kai chin bai te kono option kare nang pushpa banta place ni mung abo salai man abno nargi manliya romance script tabo kono kuch pata kare heda bisram gonjo general area o thangai tongo obono saimia kasu ya narga mano lai to tongo but hyper no decision nahana ni o je guts government ni thanio bai ke phai kha basi hinke abono amte hebes kangote bung nai ebo decision amte hena har jana china against to the ADC ni law na chung tumung nai khan ke chini titi ADC ni laws na chung nai khan ke ang sai mia ang jese nai mane bising ota ang mane mini clear amte hai kuno remedy nu gya jeni ni remedy ta tabu chini ADC area no encroach khaija kharo kubunja borok basically a area nini general talang thang ke abani ya golo bomti type hai aron border on remedy rezang no basically ADC government no remedy rezang no opona to ang je code pori nai man bisingo ni ADC ni TT ADC ni je act pori nai mani ang nugya ta clear khang kuno remedy nugya ko I hope they will shinai nung nai ro sai mana abo but ang ni je khe ang try khe kyang nai tunani but ang malia Nengke obo so abar bacheng separate state no kare chini te mung sapa no option kare te kaisa ko jengwan chugui tong na je chini ti prasa CM khang ke solution chini bagi automatically no chini CM kari wan so aro ko obo jeng obo shithai sing sai ma no bo happen abo ang khosai san nai khata je CM sa jeng bo decision na haria haida Boni decision bo to Council of Ministers rong na haro. Hangke chin ti prasa ng CM mangi bo jebi ni Council of Ministers tong nai borong ni decision ni mote no bo decision na nai and obviously obo to in Council of Ministers so number wise tin number jeto kom bo borong ni numbers kabang no abo jeng sai manu Hingga yang side tibo chini kuno safeguard ang to nuhurya chinti prasa CM phanong to chini bagai thangnani lama kare because CM sajung decision na hadia bile heda government tani kok chini bagai tabuk kaisano lama chung separate state no tuye je chini aim tong mani pile ni shibi aro chung stick tong na no aro no chung ekdom bathagi tong na no abono kari chung edik sedik ingya kari nahar mung aro tong di te ani kok kachar mung choton thane oborong nai jani hero rong no question khadi jeng jen chi nayok ni chongo just panong tu tabani nayok different ding mano haidani ani like an idol leader different man not an idol leader different man just di panong tu jani nayok no prashno khadi question khadi sindi je obotangai ingliya obotangai kha abo mane obo yaje bin against to thangani singmani ki against to thangmani di ba heda kebne biruddho to thangmani ya singmani tabu ani parents mano no ungkhasa kokno singkha job kha khaikya obatai khailia mane no obo as bora naslero mani biruddhe kono sarani just confirmation ni bagai je tamo khlai tongkha transparency ni bagai heda democracy ho to transparency ho to matter khayo so abon bagai kabon noron thaniyo kok kachar mong jotto ni thaniyo na because tin ke pressure actually beleno blind followers ingi tongbai kha ang sana mo chunya ko na but chin joto na tam thai chin joto kisa blind followers chin kisa mukumui poi jo khai layu
even nini Mahabharata Krishna no Arjun sudah se bos hai mana bomotai nei still bor question khai na bor प्रश्न खायो काम ते है ना चंग बरक मनुष्य बो चिनी चंग ते ब्रासर बो चिनी लीडर ने प्रश्न खाइता है क्वेश्चन खाइता है